croa l'iPhone e così ha un smartphone e un po' più con pazienza. Con lui si intende sempre bien di rimorri. A tavolino ha sempre, a goûter la liritta, a vorcina a manca e l'iPhone vicino. Le téléphone là, et la salade diététique. Salade, comme elle est belle. Non, j'ai la nature E si piave un fotografo. Mais regarde avec le fessier père. Ah ouais, c'est mieux. Si faccia un selfie di non un tono. J'ai retweeté pour Jacob. Bah ben. La canido l'iPhone è in stress guanto. Putain, y a pas la 3G ici. Almeno una volta ha mandato un tweet a Pierre Mendes. Ferme-la au prisou. E o 31 un lui di amica perché passa a zera da mandare sms. Il faut un, il n'y a pas de salude. Je sais pas moi. E con i suoi amici c'è sempre un momento in cui lui si faccia un punto iPhone. Je pense que je suis passé sur Android. T'es fou, hein. Moi, tu m'as vu sur Android? Jamais. Panarva perché avete l'impressione che non vi sta mai assente. Internet, ok. Tu as vu la faccia du chat sur la vidéo? E soprattutto, Putain, plus de batterie, il est où? Excusez-moi, vous avez pas un chargeur? è così la canido l'iPhone. E forse siamo tutti appena così anche noi.